가운데 힘들고 있어. Ini 11 tarik Februari 2020 sengoro tini TPF ningai Honorable His Excellency Governor of Tripura no seng memorandum submit khaikya through deputation tini nisini Governor no je memorandum mani main uddesho ngakai sinoro je illegal booters je illegal intruders je Bangladesh aike pro Pakistan arni faijak rok sinro daugbo Indian Constitution article number 6 ni mutabek borok ojagani citizen ing yakho jedo tabok se phayo se abo implement mung yakho unkai borok ojagani legal citizen ing yakho ngaro je suk for the last 70 years sinro je election chalitong mani ADC panung thung ba state of panung thung je election chalitong man abeng no according to Indian Constitution abeng illegal tai unconstitutional undemocratic aboni bagai seng tini sini governor no aboni seng saka memorandum ni bisingtui sini tabuk NRC Supreme Court 18 tarik March final hearing ngi tongo o NRC implement NRC ni Supreme Court to verdict no haya sak NRC implement ngai illegal immigrants intruders je illegal booters borong na identify khai o jang delete khai detain deport khai asak panon to sinoro election ta khai di karon buskango sinoro ADC election phai tongo most probably may of ngai sengjoton saimano angkai o ADC election no tamungkha seng thanai 2015 simino je pro ADC election sakang seng approve haino aro PB asari tongpro memorandum submit khaikya approve seng saka sino Tripura hawo ADC area jehetu sudu matro sini bukung barane bagai simisi oron je native indigenous people ni bagai simisa ADC area hangka ADC area meaning tamo Tripura tribal area autonomous district council hangka jagao sudu sini borok bai simisa jaga native people bai simisa jagao vote engai a jagao gণতন্ত্র ni bisingtui vote ni bisingtui a jagao ADC গঠন khai abono chaloknai district council chaloknai hangka jaga sungnu khatamo o jaga 28 seats ni bisingo ADC je 28 constitution bisingo tinta non ST mane non indigenous non native people borok ni o jaga angko borok contest khai tongo tai arai hoite 3 lakh ni gobang o jaga o illegal voters jeta Bangladeshi hake illegal intruders borok voter tongo hangke omo ADC se hangke bahike o jaga o illegal voters o jaga entertain khai tongman borok bahike contest khai tongman abon bagino seng thanai 2015 bo obono demand khaye je ADC se hangke sudu sini ADC sini bukung barani yago simisa abo chaloknani khomotangna klayo hatan borok bahike jaga o political rights ba voting rights naiman abono hataw khai ni seng 2015 bo seng ko memorandum submit khaisa kino aboni kuno action ya haini bagai seng hai tini ADC ni je illegal intruders illegal booters no hataw khaidi srai sini o jagani hanibu sarok ni yago hanibu sarok srai illegal booters tanbai je genuine je booter ingya sak point ADC election ta khaidi haini seng tini sini memorandum bo saka tai Tripura hasteo je kono election ungnani hingakai khanjani hingakai puila je NRC khaimen bisingtei tabuk Supreme Court NRC ni final hearing ungnai hangka ajaga NRC exercise khai implement khai illegal voters no identify kyo jang rutu kare ba sak point sino Tripura hasteo kono election ta khai di haini sing sini tini memorandum bo governor by salaikya hangka governor sungna assurance rakha je bo obnotiyei Chief Election Commission by salainai immediately no salainai tai sini ji memorandum no bo as well as India government the Prime Minister sang je Prime Minister President Honorable Home Minister
Honorable Chief Justice boni thani bosang copy to sikya Governor association kha obno forward khaye rohbai nai election commission by bo immediately nama laye obnote oisonote discussion khaye action nana hini bosno assurance kha sang sini governor no tap saka memorandum ni bising tibo saka je jotodin pondo sinor illegal intruders illegal booters or NRC bising tei borokno tubu kairui electoral rule ni borokno delete khaya sa point sinor election ta khaidi hangke election jodi ingya hangke oja tam khai dongnai ron metabuk edition meat pai thangka 2020 wo meo phai edition meat pai nai hangke tam khai tonai edisi ge sing saka sini memorandum bo sikya tai sini governor bo sing saka je jodin point o jaga wo free and fair illegal voter cut off khayei delete khayei o jaga wo srai genuine Indian citizen or native people ni srai bumung ya sak point o jaga election ta khaidi jodin point NRC exercise khayei borno o jaga ni hotao khaya sak point o jaga wo president rule rashtrapati shason khaitonang thung কারণ যেহেতু ওরা 70 বছর মই ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস সবাই সাতক বিত খাইজাক দङ যেটা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভায়োলেশন খাইজাক দङ ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি ভায়োলেশন খাইজাক দङ যে জায়গাও নিনে মণিপুরনি বরক আসাম ফাই বুদ্রি মেয়া আসামনি বরক মণিপুরাव थाङै बुद्रि मेया अमहायके इन्डियानि जे फेडारेल डेमोक्रेटिक सिस्टेम बाहायके जागा बांग्लादेशनि फाइनाय उसकां फाइनाय बरक बाहायके जागा बुट एंटरटेन खाइतंगमान आबो सरासर कमप्लिटली टोटाली जे इंडियन कन्स्टिट्यूशन भायोलेशन इंडियन कन्स्टिट्यूशन थांनानै हंखाय डेमोक्रेसिनि थांना हंखाय अ जागाव जतदिन पॉइंट NRC एक्सरसाइज खायै अ जागानि इलीगल भोटार्सनो हताव खायासाक तिप्राव प्रेसिडेंट रूल इम्पोज खाइतंनां थं अककनबो सों सिनि गवर्नर नो स्राय के साका ताइ सिनि मेमोरेंडम बो स्राय के सों अमनो मेंशन खाइजाक आबां यागर बरेनो नरनो कुन कक दक फ्रम मन्दिर का जाबरन ति आबनि यागलो बो इमिडिएटली नो इलेक्शन कमिशन नो रिहिनै बो कक सानाय हिनै बो सोंना एसुरेंस रखा ताइ सोंजि मेमोरेंडम सबमिट खाइमिनि आबनो बो इमिडिएटली नो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ जस्टिस कॉपी टू हंका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर इलेक्शन कमिशन नो इमिडिएटली नो रहजाकनाय हिनै बो सोंना एसुरेंस रखा सिनखन कक साप्रो सिनि जे सों गवर्नर बाय प्रायपना 1 घंटा अमनति आलोचना खाय कक साका बो सिनि कक नो खूब गाहाम केन खनाका सोंनो सिनि कक नो खनावै बो वाना जाखा बाहायकेव जागा नंग नरम हायं तंगमानि आबो सों गाहाम केन नायनाय हनै बो सोंना एसुरेंस रखा सर आगेरावला रेखाबाय आगे बो सों रखा 2015 एडिसी इलेक्शन सका अंका टीपीएफ तो सों बुट बॉयकट खाइ फै दङ हाइन बगैनो सों टीपीएफ रो बुट बॉयकट खायो जेव जागाव इलीगल बुटार्स बो इंडियन कन्स्टिट्यूशन मुताबिक अजागानि सिटिजन सिंगियाखौ बो बुद्रि मेया इंडियन डेमोक्रेसी वो बाहायके बुद्रि तंगमान अबनो मुथाकदि जतदिन पॉइंट अ इलीगल बुटार्स न हताओ खायासा पॉइंट और बुट तानादि हाइन बगैनो टीपीएफ 2015 निसिमी सों बुट बॉयकट खायै फाइ दङ ताइ दिल्ली रगबो सों मुभमेंट खायका जे माने अंकनि बागै बुट बॉयकटनि बागै जदिन पॉइंट अ जागानि इलीगल बुटार्स न हताओ खायासा और बुट ताखायदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नंगना हंके डेमोक्रेटिक सिस्टेम और बुट नानान हंके सांपिला इलीगल बुटार्स न हताओ खायग्रा दि हंके एडिसिओ जेताबुक 28 टा सीट नि बिसिंग 3 टा सीट ताबु कांचनपुर मनुसयलेंटा मासमारा आबो भाइके निनि फातानि बर इलीगल इंट्रुडर जेटा नन ट्राइबल नन इंडिजिनियास बर भाइका जागाव एडिसिओ बुट बासाइतम हा कन्टेस्ट खाइतम खा आबो 6 शिड्यूल जे प्रोविजन एक्ट 6 शिड्यूल प्रोविजन एक्ट आबो पूरा वायलेशन तमक लायो कारण जों साइमन टीटीए एडिसी के त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सुदु आ जागा ट्राइबल लक्ष्मी से बुट एंटरटेन खाइनाय आ जागा कन्टेस्ट खाइनाय भाइके आ जागाव नन ट्राइबल बरक आ जागाव बुट एंटरटेन खाइतम मंखा भाइके आराय होते 3 लाख नि ऊपर जागा बुट फादान बरक बुट दैतंखा जदि अमनो जों रुकिया हंके एक समय तामुनाय फातानि बरकते बहाबो एडिसिओ ते बहाबो हंके बरक जागाव पूरा पूरी एडिसिनो दखल खाइखिबनाय हाइन बगिनो जतदिन पॉइंट इलीगल बुटार्स न अजागानि हताव खायसा जों एडिसिओ बो बुट बासाया अकंग कसो सागा सर सागासों जा 3 टा सीट अ हाके ए सागा अलरेडी सागा सिन मेमोरेंडम मेंशन खायजाक दङ ताइ जों कक सालेपुर बो गवर्नर न अकंग न सागा बो खूब काहाम के न अमनो सिरियसलि नायनो हिनि बसुम कक रखा किनर सब फाके जों तिनो जागाव आं बिधान देब बर्मा
Secretary General TPF tai Assistant Secretary General sini Biradul Jamatia tongo tai sini Assistant Secretary General sini Jishu Deborma tongo hangga sini yang youth ni Assistant Secretary General sini Komlesh Deborma tai sini Assistant Secretary General sini Takuk Rai Kesak Jamatia